in ini bunga sin pag-iman hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amin oon na to in waktu ini karena doon hawak to ini lalu mahinang sabab doon han makapuklas kita niyo rin natatan kaliruan insyaallah subhanahu wa ta'ala ay na po magpaluhay itokbal ko na in guru kalasahan wayron narwain din sin mufti sin Zamboanga City Syekh Abdul Nasir Abdurrahman fal yataqabbal siratuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala laqad anzalna ilaikum kitaba fihi dzikrukum afala ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allahu Ta'ala tiranan. Jadi naisab kami mga kamamaasan sing kamu kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadyan, maun pahadarat sing kamu, hari hindi in nasadya in abutan in suara ini. Adapun in ganap pangadyan, yatud na mo maun pahadarat sing kamu, ayat hikahangpu. In ayat ini Hasuratul Anbiya. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagbalik-balikan na to ayaw na to kalupahan. In Allah ta'ala malasa ka to taniw, maulong ka to taniw. Lawi raing sin lasa na to, lawi raing sin ulong na to, habaran na to, haahli na to. Dahil nga sabab yan, piarahan kita niyo nikmat. Nikmatud dunya, nikmat kaunahan na to dia dunya, wahia nikmatul kubra. In nikmat yan, amuna in nikmat sa lagu-lagu. Pabila pagbisarahan in nikmat,
Inian karayawan. Karayawan sa lugay na to buhi. Ipaggunatan niyo at dunya na to. Iwan karayawan na to migdeng ha dunya dahon pa akhirat. Mga anak ka po, mataod na manusia na karipadunya. Iwan sa taod-taod na manusia minig na rin nga dunya. Yaon na nagtatagad ka to tanyo alawang singkubo. Dahil nga sa babiyad to, di hayat pangadyan na to ini, ipatumtum sinallahu subhanahu wa ta'ala kato tanyo amin yaripik kita niyo ya anugharaan karayawan na dunya. Sinawon nikmat sa lagu-lagu. Di hipapalupas kato tanyo. Kagunahan na to mga rapatuhan na kabuhi. Damik yan kagunahan na to mga rapatuhan na kamatay. Damik yan kagunahan na to hiwin ha nakapo na to. Awat supaya sila di masusa kapag taykod na to din kanila. Mumus ing kabuhi nila, mumus ing kamatay nila. May tayad to, namumus taniho, yukupon nila rakumaan, kontinyuhon nila rakumaan. Damik kiyan, aon urulon nila kato tanyo, upamakundan di sila makasiha. Padaan di sila makabatok pakabayaan sintuhan, sumagawa, maurul nila, misanda kuman haulihan. Sabab naurul na to, inbiyata si mahasut si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala, amo na inpiangayo taniw sa room sa adlaw. Sambahayang taniw pardo, iba na sambahayang taniw sunnat. Unang pangayo tanyo yan, ihdina siratal mustaqim. O Tuhan na mo, tunyukin pangatayan na mo, pahikahidayat kamu hakabuhi, hari kami malawong, sindaan biyay tak mo kamu labayan na mo. Mga anak ka po, mataod mang lalawong, dalam sim mataod mang lalawong, mataod mabaya maglawong-lawong. In bariman usog, iban bariman babae. Fi ahamiyatil a'mal, doon sila hahinang kabayaan sintuhan. Mahal ka kanila inhinang kabayaan sintuhan. Mahal ka na inhinang kabayaan nila. Dahakutika. Mag-agad inhinang kabayaan nila iwang kabayaan sintuhan. Di nila na agaruning kabayaan nila, agarun nila na sadya ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. May tayad to. Sabab amuyad to, inhinang anugharaan sintuhan nikmat. Amuyad to, inhinang anugharaan sintuhan barakat. Dahil nga sabab yan. Dahil hukanta ni Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat na sabo. Lakad anzalna ilaykum kitaba. Parman si mahasut si mahatinggi sa bunal tuod na patulon na mo namaon kaniyo ing kitab. Uning kitab yan, amuning Quran.
nga nakapu ubos na. Napatulo ning Quran sa Makkatul Mukarramah ang tagtu katahon. Napatulo ning Quran sa Madinatul Munawwara ang katahon. Kauhaan tagtu katahon tikmod na jukup. Dahil nga sabab yan ng Quran, duara, amura in napatulun hamakka, in ni karuha napatulun ha Madinatul Munawwara. Makki Ivan Madani. Wairoon na rugaying. Na, uno yan imbita sin Allah Ta'ala sa bunal tuod napatulun na maun kanyo. Unin hati sin sa bunal. Pagkahakarin niyo. Patay maan niyo haatay niyo. Patay maan niyo haswara niyo. Patay maan niyo hahinang simpituang gauta baran niyo. Inuno. In halawm sing kitab Quran daakan iwan liangan. Biadin kari. In kaari niyo himinang, sinda akan kiukuyakan kamu. May tayad to. Sabab sin aun dirihilan sintuhan, magsaroon doon. Iwan aun dirihilan sintuhan, way mo panahin ang dirihil na. Iwan aun karayawan, hirihil sintuhan, tiyata ka makatuad law ka na. Kanda siyong mga sila naghinang sindaakan yukuyakan. Ikarwa, hamanga sila limayu daing haliangan, timapuk daing haliangan, iwan naghali daing haliangan, buka hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala, di hadunya iwan hadlaw kana tumagna halawang pakubulan waliyazubillah. Nah. Uno pen halawang na yan, pihi jikrukum. Halawang sing Quran yan, fakhrukum wa syarapakum. Katinggihan kanyo, kalagguan kanyo, iwan kamartabatan kanyo, dahil Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, in bariman usog, iwan bariman babae, di magkakunahan martabat dahil nga tao. Di da siya magkakunahan gulalan dahil nga tao. Sakawa ing kakunahan niya martabat, iwan darajat, iwan gulalan dahil Allah Ta'ala. Kuno siya kaanugharaan gulalan marayaw, darajat marayaw, apabila niya iyagading Quran. Apabila niya iyagadindaakan, apabila niya tiyang kisanin liangan. Fakhrukum martabat niyo pahadarat sintuhan. Mga anak po, magkakunahan kita niyo martabat, magkakunahan kita niyo darajat, sumagawa daing Allah Ta'ala, bukun daing kato taniyo magkahi. Pihi jikrukum. Itimbiyata sin Allah Ta'ala. Kaptangan sin Ibn Abbas, injikrukum, fakhrukum, wa syarapakum. Mga anak po, amo timbiyata kato tanyo si mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, nagsabdahin junjungan alayhi salatu wassalam, Inna Allah yarfa'u bihajal kitab aqwaman.
sa bunal-bunal tuod imahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin pangahakarin ni Quran. Hasabab sin pangitikarin ni Quran. Ingat niya biyasa. Ingat niya inukuman. Ingat niya indaakan. Piagang taan sinatay niya. Piagang taan si pituang ta baran niya. Yarfa ang katun sintuhanin darajat niya dunya iwan adlaw akhirat. May ta'yad to yang katsin Allah subhanahu wa ta'ala bi ahkamihi wa awamirihi wa nawahihi in hukuman halawm niya inda akan iwan siliangan lil amali bih wala siya hiukawan, wala siya lisuan, nag-amal haatay niya, nag-amal haswara niya, nag-amal hapituang gauta baran niya. Hinda siyo, hibar iman usugiwan bar iman babay. Yarpa, iangkat sintuhanin darajat niya, piapas sintuhan in dosa niya, iwan dumua akan niya ingkatan piapan jari sintuan halangit iwan sinakumi iwan sinautan niya hapagunahan si malaikat. Mga anak ka po magkagunahan kita niyo sa taud-taud dua amin kita niyo may taiyad to sa babyari kita niyo hamasa. Uno yung masaya niya rin kita niyo, natikop kita niyo, kaya hapaan na kita niyo simpit na. Way na makakuha din hapagtikop yaw. Nakuldon na kita niyo. In makakuha dahayan, kitab Allahi fi aidikum. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apang tungod niya kan ali, matikup kamu simpit na, malibot kamu simpit na, kahapaan kamu simpit na. Hindi da kahapaan, hindi da malibot, hindi da matikup, hindi da maambu simpit na. Amura im mga bariman usugiwan bariman babae. Maita, yaun kanila impamaugbog sa bunal hajantong nila. Yaun kanila impamaugbog sa bunal haswara nila. Yaun kanila in sa bunal pamaugbog hapito ang gauta baran nila. Yarpa'u bihajal kitab aqwama. Hasabab yadto iangkat sinallahu ta'ala in darajat nila. Bangin manusia kuyakan. Taasun iban ang katun pataurunin darajat niya. Taong iban taong. Mga anak ka po, labi makakuyag in darajat ang katun kau sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maluhay hinangun. Dahil nga mga luhay hinangun, mag-ail sadya kau, iangkat nin darajat mo. Piarayaw mo yung pag-ail mo, iangkat nin darajat mo. Miyanaw ko pa masjid, nag-ail na kau ring habay mo, iangkat na sintuhanin darajat mo, piapas na sintuhanin dosa mo. Na may takyaw ni tanin tao, kaya hahapaan. Kaya hapaan sin syaitan, kaya hawiran sin syaitan, kaya ambus sin syaitan. Hindi da kahapaan, hindi da maambus, amura imbar iman usog, iwan bar iman babae. Nah, in sumunod, wayada'u bihil akharin.
Asabab sing Quran yan, kumangi na manusia. May ta, di nila ingatun, di nila pangadjihun, di nila amalan. Pagkakaran nila sa diyang Quranin ni babarakat. Inatay nila way amal. Insyura nila way. Impito ang gaw baran nila ramik kiyan way gaunggang. Akaibanan hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Al-Quranu hujjatun laka wa alaik. In Quran yan bang mo iagad ato ni mo hakabuhi mo. In Quran yan bang mo iagad qadahu ilal jannah. Yatud kau pasulwa. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Siu-siu manusia usug na kababain na ka. In Quran niya unhinang niya imam. Manasin imam amunay na akaran niya. Di na siya makadsindukain. Harap niya yan pasulwa. Sulga dunya iban sulhad law akhirat. Unin sulga dunya pagkasiwan paglasa. Pagkugiban kuyak. Pagtaayon hakabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'alahu khalfahu syakahu ilan nar wal iyad billah. Na isyusin tawing Quran ini. Kaya kahakad niya sa sumagawa. Itaw niya maripaulihan niya. Paunahon nin napso niya. Paunahon nin pikilan niya. Paunahon nin ingat niya. Paunahon nin pagtakabur niya. Waliyadu billah. Paunahon nin pag-arut-arut niya. Biya ka na Abu Jahal. Biya ka na Abu Lahab. Uno yan imbeta sintuhan. Panabi. Sakahu ilan nar. Itilakbo siya. Sasakatan niya waliyadu billah. Papinal ka jahannam. Adlaw susungon. Sasakatan niya pakasipuhan diya dunya. Biyak sing kasipug. Sin Yahudi wan Nasara. Akutik